Madiga ko ni. Da kami for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sulatan ni Ilocano. Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Kan Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ah! Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Yes, good afternoon everyone. It's another Sunday with the 4-day kuduwaw. Iti mabilang nga po, petsa 15, iti bulan, iti Pebrero. Siyempre, may isa na po nga programa. Iti sagot iti pagayam yo with yours truly, Katropang June. And Katropang John Mark, dito lang 104.9 XFM Santiago City, Ken 95.7 XFM Tuguegarao City, exciting. Yes, nga makit niya po nga ipakamugada kayo nga may sa oras lang nga po iti programa mi itatata dapo tinapatag nga papananmi. Yan, may sa oras lang tadati special apong atendara mi dita Itchagi Isabela. Yan, so please bear with us for the 1 hour. So nga itatapay lang nga po, isan yun amin na po nga kursunata yung nga sunata nga tirain mi gana na sapat na kitan. And John Mark, and yes, Nag-share nagti live. Yeah. yes, apo, at this juncture we would like to extend our condolences to the bereaved family of Auntie Norma Ambatali of Tuguegarao City. Yes, condolence to the Yes, bereaved family. Rest in peace, Lola Norma. Our condolences apo, especially the gijay nagawit pa from US nga ditapay lang ingana tatta manang Lori Ribaldoria, condolence manang, and to your brother nga nagpupay jay Canada, and as well as the kitay kakaanakan na ni Auntie Norma, our condolences. Ada ba samitan? Wala pa dito sa YouTube. Umpay. Kita naman naman natin bibuyan. 7,000 pa lang. Babay lang. Okay nga Rod. Ko nga maiko eh. Nga, Kasi nga mapansin di live ko man. live mo? Kit dyan di ko patanay. Ayan. Para dito yung live mo, kumpay. Okay nga Rod. Tingin mo live di XFM kinataman. May isa pala. Okay, let this be our initial song nga po para katayo amin. Kahit ako'y iwan ng aking barkada, tanging ikaw lang ang laging matitira. Ikaw lamang ang laging aliw sa buhay ko.
once again, our condolences to bereaved family. Dagiti pinanawan ni Auntie Norma. Medyo nalitay kami nga duwang. Nangingarod talaga. Ba't nga masapol nga aklunan tayo. Kahit kuna nangarod ni Manang Bambi. Weno Manang Estrella Flor Ampatali Castro of Tuguegarao City. Thank you for making Mang happy hanggang sa huli. Yung boses nyo, ang request niyang pinapakinggan. Yan talaga. Matapo nga marik namin unay panagayat ni Auntie Norma. And kuna naman ni Emily Mateo, good PM mga kuya. Pa-play man di kantang agnanay nga iatan ka idol. God bless you. All from Jones, Isabela. Actually, we will be there. Dama, dito Jones. Payak Jones. And good afternoon to Apo Kapitan Romeo Eddie de la Cruz. He is watching. Okay. And sino ba yan? Ni Kabsat Leia. Ni Ma'am Leia Dagdagan Ulep is also watching together with Lynch Jos Asuncion. Ayan. Nakita pa lang mati nag-register ito 21 watching ito yung Facebook. Di tama, Balong. Do you have anything? Well, dito yung YouTube ni Norlin Sarmiento. Hello po, watching from Hong Kong. And Rose Sistona. Naimbang nga oras yun dito idol. Kablawak man tinaimbang nga oras di kita yagbibuya. Kablawak man di kita taga Santiago Norte, Cabalaon yun di kita family. Romel Sistona. Yan, watching from New Zealand. Okay, nga our second piece. Sail along Sylvan Moon, trail along Lover's Lane, sail along Sylvan Moon, to my love again, in the glow of your light, let me see her tonight, once again hold her tight. Back in Lover's Lane. And then the whole world will seem brighter as we stroll hand in hand. Two blue hearts will be lighter, you understand. Sail along Sylvan Moon, trail along Lover's Lane, sail along Sylvan Moon, to my love again, in the glow of your light, let me see her tonight, once again hold her tight, back in Lover's Lane. Sail along Sylvan Moon, trail along Lover's Lane, sail along Sylvan Moon, to my love again, in the glow of your light, let me see her tonight, once again hold her tight. Dito ni Taraki si Kangay. Sir, good PM po. Good. Babati nga po kami dito sa Pantayan, General Prim West, Bangar, La Union. Likewise kay Inang Karen Magpali, ijay Maui, Hawaii, nga nakashare video pa sa Facebook. Salamat po mga bossing from Magpali family. Okay, thank you so much mat kada kayo apo nga dito nga tumartarabay kada kami. Pa-request nga po ng Adda akong biyag ko from Celso Batarina. Ayan, Adda akong bagyo.
biyag ko. Bagyo. Makapamang ka sa bagyo. Not really actually, yeah. Yeah. Pamatin ay Rovi and Reyes na imbangal daw mga sir. Kung na, shout out po. Shout out nyo po ako nanonood sa live nyo. Salamat. Shout out Rovi and Reyes. Ayan, di mo imbaga no taga nuka. So, okay as requested. Taga Kabatuan, Isabela. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat, na sakit nga ikikita. Di na talikutan, punasem na'y taduaduam, agpalawad at kinapuno na tunggal kasangay mo, siyak tay di makaina. Amog nga ti gustuem, ada at sibay mo, kaaglala iluken ka. Adut na kurang surat di kan pasubalitan, yun din na kaya asawen nga awan kan dito'y nakin kurang aklat panawen. Nag-isot pa ko na adi kan ay ayaten lagi pen, di ka kuman sinobliana. Diyan kuman ang pagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Masubalitan, yan din na kaya asawen, laawan kam dito'y nakim, kurang aklat panawen. No isot pa ko na adi kam ay ayaten. Lagi pen, di ka kuman sinobliana. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Parkas nga po ng Adda Albasan, dahon biyag ko. Okay. What else? Okay, Rodel Sandoval, kung ano dito, ipa-shoutout man idol from Kawain City idol. Madama ka, magbubuya ka na kayo. Pa-request man da jay pray
anang nga balse. Uray niya nga balse. Basta double step, idol. Salamat. Una na. And shout out mo kini Jess Asio from Joel Kabukana. Jess Asio. Baga maging Jess Asio nga. DJ amplifier ko. Baga na nga trimanin na din. Sukatan na lang naging nabs actually. Di magparparainan. Yan lang. Namin ano nga, namin ano nga tinitext mo, di mo sumungsungbat. Hindi ko na mo pagdaldalanan na nga nakipo nga dalan, nalawa nga dalan, kanal. Anyway, kuna ni Leo Franco, it's me June, watching and listening from Leo Franco, the retired man of 37 years, Sutter Medical Center, Sacramento, California. 37 years, Department of Laboratory. Good night. Ako na kompleto nga talaga ang batikab sa Leo Franco. Yan. Magpaisunod na naka-retire and napigsapay. Yeah. Yan, Lani Rose Valdez, shout out family Tagata. Valdez here at Gayong Norte, City of Ilagan. And para kasi man po jay, napnapanam. I-request ni Kwamat, Rovi and Reyes dito yung XFM. Pataka kabatuan, dita din nam kano. Dita din nam, awan nagkuranga, kunan na dita. Okay. Awan nagbasyulak. Narod! Daden na awan nagbasulak, tay naramid kumet amin pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo, sinagtamlaeng to'y pusok, di mo inilalan na pudno nga ayat ko. Karin kanyak in ka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y tiserserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, ang nakabasulakyan ka. Nagbasulak, tay naramid kumet amin pagragsakan. Yaman insubad mo, sinaktamlaeng to'y pusok, di mo inilalang na pudno nga ayat ko. Karin kaniya tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya ba'y tiserserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, ang nakabasulakyan ka. Dita kalatan on second voice nan dita den na awan nagbasula sikat ng perdi ng waswas kini ayat ng kentay kadagiti arapat.
sinagtamlaeng tuy puso, di mo inilalan na puno nga ayat ko. Karim kanya ingka tinalikudan, martir a pusog na ikalang. Anya ba'y tiserserbina nasamit alangen-langen ta, awan amok anak ka pasulaken ka. Dita den na awan na basulak, taing paay ko amin akabaelag. Dita den na awan nagbasulak, sikat ng perdi ng waswas kini ayat, ng keltay kadagiti arapaap. Well, that's it. And ginudod ko na, puko ka mga pukawan. Di ka mo nyo tipagdaldalanam. Okay, once again po na ni Ditoy Domingo, pa-shout out kay Darren Zander Vincent Delter. Ditoy. Okay, thank you po. And Clarina Ortiz, good morning po. Kuna naman, and as usual, good morning to Kumare Judith Soriano. She is watching. And Rebecca Andres, it's me, Rebecca Andres, watching from Mandela, Quirino. Kansikamat, basama mo dito ni. Hello. Hi, I'm watching Idol from Saudi South. Sa akin, ayan, anak na si Clay Bustillos. Sa namnama Idol, thanks. Pa-shoutout po ako sa akong mga biyanan. Vilma Bustillos, see you soon. Happy Valentine's Day mga Idol. Shout ko na naman, DJ mo na naka-south ko naman. Shout Pa-request out ko siguro na. dyan. Arak from Lou Bustillos. Yan, Ferdinand Caspillan. Uy, watching from Binalonan, Pangasinan. Yan. Kadwa na ni Pangata. Siguro ni Nanay mo. Nanay Venus. Yes, Mindaros. Mindaros. And of course, ni Kumari Arlene Ragwal Rhea is also watching. Good afternoon. Kanya dito, San Sebastian. And napay. Yan, Arlene Ragwal Rhea. Joey Pastor Cereales is watching. Yan. Wow, my favorite song, Idol. Galing-galing nyo kumanta. God bless. Thank you so much. Ayan. Manuel Centeno. Ayan. Nembangal daw yun para mga sir, katropa, para kasmantay sunatang ang masahista. Ngayon, nakmani kablao kadagiti. Naka-live. Gayam dito, ayan, may ikan kastamutan. Dagitay pada nga agser-servisyo dito, barangay, may Dalawig, Alcala, probinsya di Cagayan. Manuel Centeno na ito, na. Okay nga Rod, masahista nga Rod. Ito man titiraan ta. Yeah. Masahista. And Masahista. isagot mo mitin ato kini Auntie Norma. Yan. Yan, no yan pumantatan lola. Ayan, amo may naragsak ka. Ayan. Lalo na mga muda ito yung masahista. Manibrong ang masahista ko na kahit. Masabong ko di masahista. Jak makadumo, jak makatalna. Dagita lights, itipenta ko na tayo masahista. Sa nilugyan na apinisil-pisil saka. Katnat sa pinkon tay masahista. Pinag-rito-rito aging ga-abaga. Inay-ayang nagsamit kanay di mas
makadamo ka. Idikwan nga ituro kung iti ut-ut na di makaputa. Awanin tay masahista ay nagawiden tay masahista mayat nagtirik na kung nakabinawa ay ngem apay awan karganan to'y karpeta amuklatan gindawayan nagtay masahista ay awanin kay masahista awan met karganahan daytoy karpeta ay awanin tay masahista awan met karganahan daytoy karpeta. Okay, actually kami apo para iti mauding nga 30 minutes. Once again, may sa oras kami lang apo itatang Domingo ta Adda tinapatig apo nga income atendaran. So nga actually kami nga rat apo para iti last 30 minutes. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Cathy Salvador, Mr. and Mrs. Daniel. Okay. We're back for the last 30 minutes of our show. Once again, dumodawat kami po iti pamalubos kada kayo nga pamalubos nga adang kami na po tinapatek ng atendaran dita Jones Isabela kung ako magaya mga itsage. Jones Isabela damdama po alas 3 kat travel time kung di pa nang uros mit kam gamit. So please bear with us. Ngem apo into the next Sunday the same time po 12 to 3 in the afternoon malantar. Kung na dito Facebook apo nga nagadutot tayo tagbibuya. Idol pa shoutout man ni bakit ko nga ni Jane Burt, Johnny Burt, Dileg Soriano nga DJ Hong Kong. Idol, mabalin ka diag request si ka by Rudy Corpus. Isagot ko, kinibakot ko. Yan. And belated happy Valentine's game kada kayo amin na po. And kayo nga nakablaawan tatay na Arugina. And kunan ni Rebecca Andres, paikanta mo na Yellow Rose sa Ilocano version. Please. And good afternoon sir, pa-shout out sa pamilya Natividad watching from Naguilian Sur, City of Ilagan, Isabela. And kuna naman ni John Bert Daleg Soriano, Jane Bert game dito yung Johnny Bert, Jane Bert watching from Hong Kong, pa-shout out po kinilakay ko nga madam mga nilingig nga naka-duty tata pa-request po Jessica by Rudy Corpus. So United da iti request agpatpada nga sika. Anak ko na naman ni Ekel. Anak ko na. Naimbag nga alo tayo, kuyang kan bossing pakikablaawan man, ajay nataraking nga lover boy, nga mekaniko mi ditoy talyer. Belated happy birthday isuna ni Valentin Bonifacio Inere. Agyaman kuyang kan bossing. Wow. Kita man yung bagana nataraki kano nga lover boy. Yan. Hangkading nga iti lover boy dito talyer ket sika. Nagipulpulakid ka manan, Mr. Loverboy. Aha. Okay. Yan, ni Riza S. Choco Gaceta, blessed Sunday to all, watching from Sinili, Santiago City. Pagrit po, Family Gaceta, Family Agustin, Family Nasuli, mga idol. And Sean May Libed, blessed Sunday everyone, watching from Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Hello to Tatay Pedro Libed. Request ko man jaya, Come on Saba or The Girl from Yesterday. Dati ko tino. Shout out to Dr. Patsy and Dr. Regino from Ramon Isabela from Imelda de la Cruz. Wow. Yan. Joan Tilorili. Kanya nag-request ko may sa sika. Sino niya nag-request? Sa dinuman ayang mo biyang
kaya't ko kumaken ka nga ipudno si kaaka na yun ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sabihin mo man di ayan mo biyak ko kaya't ko kumaken ka nga ipudno si kaaka na yun ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sorry uray pa'y aglahas itawen ikariken ka arsika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y adda akton di jay tanen kaya't ko kumaken ka nga ipudno si kaaka na yun ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas nitawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y adda akton ijay tanen uray pa'y aglabas nitawen ikariken ka asika sikalaen di
Well, that's it. As requested by Apo, dagitay agasawa nga DJ lalaki dito sa Philippines and Ate Girl mata DJ Apo Hong Kong. They both requested for the same piece. Iso nga kinensyon min Apo. Oh, Yan. And kung na ni Mary Ann Sabado Ancheta dito Facebook. Blessed Sunday mga idol. Pasyahatot man amin kami nga taga Aglipay. Dumdumngeg kada kayo. Kastamot tan, kada nanay kan tatay, kan kastamot kada gini kabsat. Ken igrit ko man latan amin na nga taga Aglipay. Inuulitin na, irikos-rikos na tayo dito And request ko man tayo Cactus. Salamat po watching from Aglipay siyempre. Okay. Yan, pakikablawan nyo man, bayaw kaninsan, amin nga Ditoy balay. Madamaluto dati kang kanan, 40 days day di Nanay Lydia. Yan, mailiw kami kanyamon nanay, nga nani Kuya Joseph Pastor, agtarapiti Nueva Era Kabatuan. Ayan. And once again, our condolences to the bereaved family of Auntie Norma Ambatali Apo. Isong Yan, at saka nung iliw ko ken ka, request ni Kuya Joseph para kini Lola Lydia. Iliw ko ken ka. When isumanti request na idin. Takanayin ka no, ang kantaan ni Lola Lydia. Bilbilo ka dito kanta. Iliw ko ken ka. Where can I find it? Iliw ko ken ka. Wait. Yan, nagbasak pa lang. Sige. Happy listening po sa lahat mga idol. First time ko po mag-greet ko na siguro. Yan, mga idol. Ayan. Belated happy Valentine's po sa lahat. Thanks from Marilyn Amian. And Ivan Lorenzo na yung Bangalaw Karuba. Exciting from Barangay Sinsayon, Santiago City. Sige, tiro. Okay nga ron. Nabayagyan biyak kuwa di tan nagkita. Aldaw ken rabi iya paspasungaden ka. Jakun mas paalam tuy iliw ko ken ka sumupet Kakadin. Patgek asan niyata. Pimanaw kalat nga di ka nagpakada. Napanang alugar di ka pa'y imbaga. Noan yat ginuram nga inaramit ko adi mo kinaya. Ken di ka ginusto. No iti mo malangkit siya tay agmay maysa. Si papanimi dati abay jay tawa. No ada lumabas salsalot sudan kangen ti ayan mo biyag ko. Di damit iba ka. No syaktut pumusay ket siyak tay sungina. Dawat ek obyak ko sumangpet kanto kuman. Tau may munto kita and di nagpanagan na di inayayad mo. Nain ka inulila. Amom dikpekin, di tapekin ang tadating umada nagsuyaab. At dati magic na siguro dito yung sunata. Basta na nang rugin, makasuya-suya ako. It reminds me of the life. Apo, katagiti, away nga, nanda kasi sirok sa lamagi. Iso nga mapasuya ba nga Saka rajital-talon na siya. Napariir. No, iti mo malengket siya tay agmay maysa. Si papanimi dati abay jay tawa. No ada lumabas salsalot sudan kang emti ayan mo biyag ko. Di damit ibaga. No syaktut pumusay ket siyak tay sumina. Dawat ek obyak ko sumangpet kanto kuman. Tau may munto kita and di nagpanagan na di
inay-ayat mo ngayon ka inulila. Okay. Belated Happy Valentine's Day karuba from Vivian Peralta and Victoria Peralta. Naragsak nga. Parang pangal daw, the JV Peralta. Ayan. Adeli. Ayan. Embag. Ano naman? Alicia Peralta, Ronald Blanco, and Rovigin Blanco. Happy Sunday po sa ating lahat. Ayan. Parakas jay, kalkalawit mga idol, matsala ng marami. Wow, Coronel Lavsky Fernandez pa shout out mga idol sa family Tolentinov ng Banuar, Cabarrugis Quirino at sa lahat ng mga taga Banuar. And Merlina Manuel says here pa shout out mga idol. And watching of course is my beloved wife. Ayan, makipicture mo dito patpatarabaho na dito no kumustadan bakit ayan. Man. And kunan ni Sami Banggini kapsat Sami from all the way from California. yes, plus it's Sunday mga idol watching always from Los Angeles, California. Hindi ka di? Salamat pumasa. Yan, EJ Hines Alberto, pa-shoutout idol watching from Honolulu, Hawaii. Ma-request ka man jay, inka man. Oy, aloha. Yan, di ba? Tama ba? Aloha? Mahalo. Aloha, ano, i-greet mo yung soda. No, greet back da, mahalo. Mali, mahalo is saying thank you. Okay. It's not actually a great, parang isubliti greeting. No, aloha. Aloha, kung nanagat. Alagay medyo, no, mabubisit ka. Aloha? Ano ba? Labang ka? Hanga di pagkagatangan Star Plus J, harang nga jay. Aloha na tayo. Ay, alo na ba jay? Ayan. Parehas po ng kantang 7 Seas from Marlene Amian. Ayan, ingat sa biyahe mga katropa ka na damdaman. Okay, kunanda ni Ivan Lorenzo. Thank you so much. Wan, abo, paspasensya kayo nata. Alas 2 gitip kami. Alauna, ko naman. Ay, alauna. Wan, aron, para 9 minutes lang na po, katropa. Inkaman. By the Four Naked Girls. Natungpalan tiara pa po ang mga asawa. Itikap-kap nekat analap sa araw marampa. Ulang dis nga bukok ramramay na akim man kandila. Lupuan ang namsek nagmaris raban usipit na labaga. Sumungati altar ay nagswerte akong kunada. Pisang titrahe na buto tibukok na ay nakalaplapa na. Kastala itibiyag makatawin ming agdenden na. Ay nagseksilat tatakas to'y metimandar na. Inkaman, mangisa ang kalpasan nga inkaman pa'y agsagad ti parahangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pa'y aglabagat kalpasan nga inkakirkiran kusina kinsilit ka inkaman kalanga inkaman. Ay nagla inkaman. Sa balimetan dito rong jak ninam nama. Barbaring mamaliw anos kandungoy pa ay kulata. Tawan man naglabas isulat at manmandar na. Inkaman, mangisa ang kalpasan nga inkaman pa'y agsagad ti parahangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pa'y aglabagat kalpasan nga inkakirkiran kusina kinsilet ka inkaman kalanga inkaman. Ay nagla inkaman.
inan-anu sa kalata. Siya kung tinamaliw ta siya pinangayat na pintas nga asawa. Gapukin ni ayat ay takdera kung niti pamilya. Inak man mag-isa ang kalpasan nga inak man kay agsagat ti paraangan. Inak man aglanga inak man aglanga inak man payag labagat kalpasan nga inak kirkiran kusina ken sileta. Inak man aglanga inak man ay naglaingak man. Ayan, kabati boss, happy Sunday. Adda kami inam na makabatuan de la Cruz, ya. Iba ta. Kaya, No ka makaturot na magsuyab. Adda kami dito inam na makabatuan de la Cruz, ya siya. Residence, yan ni Christian Ponayo. Blessed Sunday mga Lord. Shout out ti amin nga taga Bosilak Alfonso Lista Ifugao. Kaya amin nga taga Quirino Province. Pa-request man tapno di ka maila agyaman. Ayan, actually we're looking for our last piece. Ta 12:55 nga roden na kata alauna kay shutdown kami. Once again, pasensya kayo na po na may sa oras lang ti may sagot mi kada kayo. At adda na patag apo nga papanan may. Yan, and grababaten di ka duwami di tarwara. Oh, baka nakaturog kit eh. Okay, kung ano ni Rafael Dagio, pa-shoutout dito sa family Dagio dito sa Jadi. 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 D-I-A-D-I. Yan. And Mary Ann Sabado Ancheta, May Ann Sabado Ancheta, Jay, request ko ng kaktus, hanyo liplipatan, idol. Ito ko uminto dito, di kaktuson. Awan mabalinan, very short time. Okay, hello, watching and listening is Mayrich Lipunao, Gironella. Oh, kita amon lang. Okay. Yan, Boss Chris, dyan po na yun, alpasta tayo na Jessica. Naudi ka nga nag-tune in. Super. Okay, to conclude our program for today, we would like to give you our last piece. Ano tayo mga kantaan balong? Ayan. Last piece na ba? 5 minutes pa. Balse, di kayo mo. Isasala na jikon niyo. Jin may bayaran niyo. Di ba? Common sa ba? Ano man na, ganun ang nilolo na jikapsat ni Lola Lydia. Nakuha nga sakti pag nung tamagam, iti memory kit 12% lang dinababati. Ada palayaw na ka. Nalipata mo taon. Super dito. Kuya Joseph, di palayaw ni Uncle Lolo. Yan, Lolo. Jikapsat ni Lola Lydia. Nabati. Well. Lalaki. Well. Okay nga Rod, para kata kayo, dito kapatuan and kadagiti na po sumala iti commands of Okay, alright. Liobing, diba? Liobing. Come on, Saba. Come sa. Tura comprendria le moon. Restez where reste de jeu. Come on, Saba. Comme ça. Tu ne comprends rien de nous. Restez loin, reste toujours. Holiday in Paris, Sunday afternoon. Meeting a French girl. Evening walk by moon. So we were dancing on the music. And I was waiting for my chance. I only didn't understand her when she said in French, come on, Saba. Comme ça. Tu ne comprends rien de nous. Restez loin, reste toujours. Come on, Saba. Comme ça. Tu ne
drinking wine by evening in the small cafe. I asked her to kiss me, asked for something more. She didn't understand me like I didn't before. Come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu n'as comprendre rien de monde. Rester and where is that to you? Come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu n'as comprendre rien de monde. Rester and where is that to you? One more time. Come on, ça va. Comme ça. Tu n'as comprendre rien de monde. Rester and where is that to you? Come on, ça va. Comme ça. Tu n'as comprendre rien de monde. Rester and where is that to you? Bye-bye. Sak pa agbabay ta ka, babay, goodbye ta, kung nakman ta, babay kami babay. Kahit ko lang basahan, nagati umauding pangablaaw. Happy birthday to my co-teacher at Castillo Elementary School, Mrs. Robeli Domingo Medina. Today is her birthday. And to Kuya Ernie S. Lim of Anaheim, California, his birthday tomorrow. May I request the song Will You Still Love Me Tomorrow to my for my BFF Junior Baloro Gameng. Okay. Ay lang nga po. And may sapay. Naimbag nga malamyo karuba. Kantaan nyo man doon. Adda akong biyag ko. Isakot ko kada Kuya Pedro Libed. Saizan May Libed. And ang nangruna kindaring ko. Nga pagayam mo. Vergi Avelino from Benito Silven. Well, as I have said, that piece Apo concludes our show for today. Thank you very much for being with us. And this has been your Katropang June. And Katropang John Mar. Saying, see you again next Sunday. Same time nga matatidog yung gana alas 3 ton. Bye-bye.